Poštovanje, dragi ljubitelji najvećih paprika na svetu, danas ćemo se upoznati sa Dogbom, sortom koja je najlakše rađena otvorenom, koja je otporna na bolesti, ima odličan raspored lisne i plodove mase, perfektno za meće, nema opadanja cvetova. Pogledajte. Sada se naliva. Napominjem, proizvodnja na otvorenom. Pogledajte sami. Cijelo polje. Svaki struk, nijedan struk nije omanuo. Vidite. Dogba. Fantastično. Svaki struk, ali svaki struk ujednačeno rodi rod, vidite sami. Dogba. Indijska dogba. Pređemo unutra, vidimo kako je u sredini, u džungli. Gledajte samo. Nalazimo se u džungli. Pogledajte. Gdje god se okrenete rod. Sad trenutno se poleva. Polevam na klasičan način. Vodice. Voda naša blagorodna. Bez nje nema ništa. Dogba. Treba to, ovu sortu treba posaditi. Svaki struk, svaka biljka, od prve do 10. rodne grane, u fulu, potpuno za meće. Nema omašaja.